Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai ve kule July ni som pa ni sang ni som ni pali ani ya Manipur thu tharte Myanmar thu tharte le Ramjang thu tharte kan ngai thado na UNO tual tro nam in mu khom na zo fa te nek chep dan khen ani chungchang hi abutan na ngai thang UN expert mechanism on the rights of indigenous people 17 session 2 Niria Tatanga ni som pani July sang ni som ni pali chung hian Geneva Switzerland khopuya nei me kania zoro po UNO noya tual to namte in zialu na United Nations Permanent Forum for Indigenous Issue UNFPIA affiliate member ni angin session a hian antel vea zoro Western Zone President Pulal Nun Fela Chong Thu KV Van La Ruati Ser Chief le La Ruat Pui Sira Zoro Consultant Switzerland te Zoro ION Antelani Nisom July sang ni som ni pali khan Zoro chu thu soi na hun pek an ni angin Pulal Nun Fela Chong Thu Zoro Western Zone President Chuan February sang ni som ni pathuma tanga Manipur zo faten buaina an to chungchang soin zo fate chu an pi le pu te tanga an lo luato an in le lo atang te in chua an nia an chen na in mai ba ka an pathian biakin te hal saknin an buaina hian zia omlam apan theilawa state har save tak Mizoram chuan kan unaw mani sahim na zonga mangang takawak vai mek sangtel te meu mai chu an lo dong song me kani atia Bangladesh le Myanmar lama zofa te har sakna an to chungchang po soin Bangladesh Chittagong Hill Track buaina awangin mitam tak chuan Mizoram sahim na an ron zonga heti lai hian India sipai Border Security Force BSF te chuan Mizoram an lo lu hi phal lovin an lo not kir le thina ni tuna hian zofa tam tak chu ramngon nuaya ei tur mumal nei lovin sahim na zongin an wak vai me kani ati Pulal Nun Fela Chong Thu Zoro palai chuan Myanmar lama ni se UNDRIP sign tu te zingami ani chungin India chuan Free Movement Regime FMR ti to patuma India le Myanmar ram ri hung atum bokani zofa te hi Bangladesh India le Myanmar acheng kan niya tuna hian zalen taka kanin kalpo theina chu India hian min nuai bo sak me kani ram ri hung le zalen taka ram ri hulami te in kalpo theina ti to phi ati hlotling ani chuan British colonial hun laya diklo taka kan ram sopa min then dar hi India hian war savinaron ti bel ti na ang ani donani kan ram hi kil tin atangin Bangladesh Myanmar India apo Assam le Manipur ate nek chepin kanom meka kan din mun achetial tiala rampo kan chan me kani chuwangin ram chungchang le omdan tur hi mania kanin railway hun athleng ngei kan be seya mania ro kanin railway theinan UNO thopna kan mamo dona min thop turin UNO po kan be seyani atibok zoro chu khovel mun sang sanga om zofa te kanin sui khoma pum khata kanom theinana malatu ania zofa te tan chuan UNO thlengin ma ala thina zofa te kanin sui khoma pum khata kanom theinan ma alak chun zom zel dona ni tin zoro chuan press statement an siamani Manipur lam thu tharngai thang Manipura dan kenko ani theinan security force te chuan state chunga nakas checkpoint za som ni panga an siama dan bo chiami som kwa pariat man an ni to ti an tarlang Manipur chunga district rang ranga checkpoint hi siam ni in Infal phai ruam le tribal tamna tlarama te po siamani ti an soya Manipura veng him tu ten hetianga malak na an nei chan hi mi puite himnan le dan ken ko ani theinana ti an nia thu nei tu te tarlan danin state chung mun sang sang atanga an man to zat hi somkwa pariat an tling to ani ven him na thok tu te hian checkpoint siam ba ka hian ral thuam dap na le mun ven uluklai bik te an nei boka hei hian dan bo chiat na ati tlem ba ka tharum tho na thleng thin ati zia oman be seyani state tana cha khai phurlu na kong national highway truwa ven him na po ti khauni in ni tin mamo phurlu ko har sat na an to lo nan security force ta chuan ma an la reng ani national highway tru kong pui ral buang lo lai a chuan lir thei te chu convoy in
an kalpui thin bok kani Nimin Khan Imphal media tenen an in biak na Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan kuki le meitei te in biak na chu tran ani to ti thua soya state chunga remna aum le tran to ti asoi bok tribal kuki te apex body kuki in pi Manipur KIM chuan kuki zo mi puile meitei in kara remna zo in biak na aum engma an hriat lo thuan soya Chief Minister N Biren Singh a soyang hian in biak na aum an hrevelowa hei hi thil mak tak ni in nalanga Biren Singh hian bot muhluma soinge niang zo fate ai o hian arukin tu tenemo meitei hi anlo bia ani mayangem ti po hriat thiama har sa hle Manipur sarkar chuan Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah ten kolna hnuaya state remna siam thattumin ma ala chun zom zelti Biren Singh a chuan a soibok ani amai ro chu in biak na le akal zel dane ro chip chia takin a soi lo thunga kuki in pi Manipur chuan Tholeni Khan press statement a kuki in pi chuan kuki zo mi puite chunga ti du da na thlen tu tur ruwa man na siam le ti tu niapu Manipur sarkar chu political boycott atum na chu an so nget zel don ti an soyani Manipur state sarkarin state sponsor ethnic cleansing campaign an India soi chungchanga kuki zo ta chuan kan mi ta tan dikna kan sual zel dona min ti du da tu te ne na in tluk tlan na nei tur chuan kan in rem theilo anti pokani kuki zo mi pui ta ta na legislature han ne ya union territory deal na hi hunrei tak chung chu India sarkar ne na constitutional course of action atan thon ani to a kuki zo mi pui te point a hlotlin ma lo chuan be chun zom zel an tum tlatani rem na thu soyamo politics lama in biak na emonia soi engpo kuki in pile adin tu pol ta hriat lova thil om reng reng an pom don lowani kuki in pile adin tu pol ta chau hi kuki zo mi puite ta na malam pan na tur kong suko thei tur legitimate body om chun an ni bok an ti ani kuki khotlang zirlai pol kuki student organization KSO chuan Manipur buaina le remna siam chungchanga kuki le meitei te in biak na chungchang chiang takapuang chuak turin Chief Minister hin nge nani KSO chuan remna in biak na hian polemo mimelemo in rol chungchanga CM hian chip chiat takin apuang chuak turani atak tak ani chuan heng in biak na chungchanga hian Chief Minister hne na tangin langtlang le chan na kan zonga he thu apuan chua hi thu dikaniem soi chiang ro se anti ani zirlai pol chuan Chief Minister emo velia civil society organization CSO emo ne na in ram na siam tura in biak na nei ani lo thuan soya Chief Minister hian central le meitei ho ti lom na na dot soya an pu ani KSO chuan tun thlengin rem na zonga in biak na chungchanga sarkar agency enga tang ba in som na mumal tak ala om lo ti an soi chianga sarkar lai pui in rol na le tel lo na ba ka kuki ta hiat pui na tel lo chuan Chief Minister in hetiang in biak na hi akal pui theilo anti bokani namin kara buaina ti narrative sarkar thil ti diklo thup ani awangin man diklo ani thu asoi boka buaina kalmek hi nam rang rang in kara buaina ni lova Manipur sarkar laka buaina ani zoka chu chuan apol radical tak tak te mangin kuki mi pui teril ru le ngai tu ana ti buain lungoi lo na thlena chu chuan an bani omna chen naram hum him turin administration ran siam aput tamai zokani atibok heti lai hian kuki khua a volunteer pol kuki village volunteer chuan nimin khan thu chua siamin he Chief Minister thu soi remna soi ho na tel mimalemo polemo anomani chuan CSO le kuki te po tiamin stakeholder zong zong te hnena ngai dam dil na the lut turin an hriat tira village volunteer te hnena dar kar somli le pariat chungin ngai dam dil na the lut turin an hriat tira ni he pol hian mimal lemo polemo CSO te nena in ron khom na tel lawa in biak na enga po an lo tel chuan an tuar don ti an soya chung zinga chuan KIM KSO le Kuki Women Organization for Human Rights le adang te po an tel he thilai hian aru ka lo tel an omani chuan hrem na an tok don ti an vau khana social boycott le dan khau tak dang te po an laka man ani don tin
an vau khan bokani ITLF Indigenous Tribal Leader Forum chuan thu chua ti hian an siama ngai thate ang ITLF Presidential Council mi puite in ring sa tura riat tirna le ngen na ni som pani July sang hi som ni pali Security Force 10 kan ram hun tam taka combing operation ron kalpuin mi man te an nei baka ral thuam te po tam tak an man to a meitei ne na kan buaina ala top silo awangin kan ram ven himnan kan ral thuam te hi kan la da tha kan la tung theilowa permanent solution aum ma a hetia Security Force 10 kan rama operation an nei mai hi kan du lo thu kan puang ani combing operation hi om theireng ani awangin mi pui te film kur tur le in ring sa turin kan in hriat tira veng chunga operation aum ti kan hriat vele in rarin na dar vua ila atua te poin darik na lam ha zel turin kan in hriat tirani henga wang hian veng tina nula le tlangwal nu le pa te in ring reng le chanchin ngai ven renga turin hriat tirna kan ron siamani ti hian thu chua an ron siama heng an thu chua hian kuki in pi president te Mizo People Convention MPC president te paite Tribe Council PTC president te United Zo Organization president te Simte Tribe Council president te Vaipai People Council VPC president te Marin Pui president te tin Mate Tribe Union MTU president te Gangte Tribe Union president ten an ming an ziakani kan soi photo thina Manipur buaina hian in lungrual taka kepen apoi mo hle maya chuti lai kara hetiang anga remna soi ho to ani tia Chief Minister N Biren Singh anaron soi chuaklat mai hi dot mulum a soi nge ni le anga tu te emo hian aru kin mei tei lampang hi an lo bele ani mayang em ti te po kha thilom thei ani awangin lau thon ana maya chu wangin Manipura kan unaw zo fa por rang te point he thil hi an lau awangin tiang hian thu chua te an siama aru karala che lo hian in lungrual takin langtlang takin ke pen tlang se ti hi kan du pui tak zet ani Myanmar lam thu thar ngai thak chun zamang Myanmar ethnic minority fighter te chuan China ne na in sum don ton na highway ya khopoi mo tak chu sipai te ne na anin ka hrep nuwa an chu sak thuan puanga Northern San State chu thakalta atang khan in beina na satakin atuam ni in ethnic armed group intel khom te chuan China Yan'an province ne na in sum don ton na thunun tu sipai te chun beyani ti hiang January tha a China malak na a in ka hai Arakan Army AA Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA le Taang National Liberation Army TNLA tene na siam chu bo chiatin aom tina ani bok nong cho khwa chu kan thunun na hnuaya aom ta tin TNLA General Tharbon cho chuan asoyani Myanmar sipai ta chuan ethnic minority fighter te chuan khopum pui deuh tho an thunun to tin an soi boka ma se TNLA te thupuan hnuwa engma soi an la nei zui lawani nong cho khi British Hunlaya Hill Station larle Myanmar sipai Elite Officer Training Academy omna Pinowin atanga kilometer songa leka hla omania nongcho atang vekhian San State Capital tuanggi panna kong puya omboka TNLA fighter te chuan junta Northeastern Command omna lasio khochung an lut to tin TNLA te chuan an puang to boka TNLA te chuan he khopui bulloka battalion command chu hunrei lo te an thunun mana ma se military air strike awangin an chuasan le zokani tin Tharbon cho chuan a soibok Myanmar borderland hi ethnic armed group rang te chen na nin kumsang khazakwa somli pariata Britain atanga Myanmar ain dana tang khan autonomy sang jok niatin sipai te na indona kalpui reng anni San State malam nongcho kem an lak sakna thona bom pahni telin ral thuam zaruk chuang le akai noi tam tak an manti TNLA ta chuan an ta langa June ni som ni panga atang khan nongcho khwa hi an beitana July ni som chakudar thung vela nongcho kem zong TNLA MDY PDF le DPLA tangrual pol ten an lak sakani
he in beina hian military council ral thuam lian bom tam tak le thona atanga bom an thak chi pahnih radar khol pahnih silai chi hrang hrang za som thum pakwa 16mm som panga 18mm pahnih select som pasari vompua thingrem som khat bom kam chi le akai noi chi hrang hrang zaruk chuang an man sakani nong cho khua Myanmar sipai kem LIB 114 115 don ta ya 606 telin kem som pakhat chuang le police outpost baka sarkar mun poimo ten lak saka July ni som pakhat khan 1027 operation tho ni na TNL le tang rual porten Myanmar sipai kem an lak masak darani bokani Malaysia Kuala Lumpur Jalang alo khopui room noi nunga na thok Myanmar mi somnga chuang an manti abul naya Myanmar mi pakhat chuan a soi Myanmar mi na thok te room a hian July ni som zanda som vel khan Malaysia immigration pol tele police tang rual mi som thum rual te kalin an hup thuta heng Myanmar mi te hin manta ni July ni som zan khan an lut thutan mana tang phur motor khatin nan phura Myanmar mi somnga chuang an omang tin chin mi pakhat chuan zalen media khilani an man te hi document le UN card nei tele nei lo te an ni noka Kuala Lumpur khopuya landuta immigration office an ruaya July ni som pakhat tu ka chhuat te po anom thu riatani hemi tu khian mi somvel dora an thlenga then khat chu an chhuat le arinom tin abul maya chin mi pakhat chuan zalen media khil an man te hi Myanmar mi kachin mi te an ni thu riatania kachin ral plan tran pui tu office an phone a chan na an la dong lawani tuna an man na ruma tho hian March niriata po khan Malaysia thu nei tu ten Myanmar mi som sari vel an lo man to bokani Meghalaya sarkar chuan dan lawa state chunga namdang na thok lo en dik thin tu telaka FIR palui a thelu ta heng zinga hian khasi student union KSU po antelani Chief Minister Conrad Sangma chuan hetianga chetlak na hi dan kalani ti soin Labor Department chawin state pon lamatanga na thok tura ron lut te hi an endik thei ti asoi KSU hian tun hnaya tang khan Shillong chunga namdang na thok te work permit an endik sakthina hei hi Meghalaya chunga inner line permit ILP man an du'na lantir na pakhatani baka sarkarin pon lammi ron lut dannana Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA aman lo wang ni nan talang Chief Minister Sangma chuan mani du thua dan lo lek ko ringot ching pol laka sarkar chuan za ngai don lo ani ati Conrad Sangma hian sarkar hiat pui work permit system Meghalaya aum lo thu soin na thokaron kalte chu Labor Department hoya anin ziak lut thina hei hi a chhor tu contractor te mo phurna ni na soi ILP man chung changa sarkar lai pui pom pui na nga alangai ni na soi bok MRSSA Amendment Bill 2020 hoya check gate siam chu Union Home Ministry na pom pui theilo ti Meghalaya sarkar lo khil to a hetiang check gate siam hian jin vei vak te tan har satna siam theitu ani thuan ta langa KSU hian kar liam ta in rin ni khan Riboi District National Highway 6 ILP check gate an lo siam to a thu nei tu tanen in biak dan nei nuwa helai mun hin chua san le ani hemi nuwa KSU hian tholenia tang khan Shillong khopui chu state pon lammi na thoka om ten en dik le a lai tum kha huam chunga na tho phalna nei lawa na thok mi somruk pani an man chuak tian ta langa hetianga mani thua dan lo lek ko tu te laka hian Meghalaya sarkar chuan ma alata ani lo nei tu pol intelcom samak kisan morcha SKM chuan an thil phut lati hlotin lo minimum support price MSP siam lo nei tu te lon ba ngai dam le thil dang an phut chung changa sarkar lai pui an norna chum zom na nor huai hot le an tum ti nimin khan an pual le ta an thil phut chung changa hian Prime Minister Narendra Modi le Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi hena memorandum an the lu donani SKM hi kumsang ni som ni atanga som ni pakhata rampu malau nei tu porang sang te nor huai hot na akhai pa ber kha ania ni lai ni khan general body meeting nein nor chun zom le chung chang hian rela
thu chu siamin general body chuan kumsang ni som ni pakhat December ni kwa a sarkar lai puin SKM te inrem namin lo siam pui to ataka kalpui tura phuta nor chun zom le hi arelani he inrem na siama hian lo nei tu te khosak phung hong thil poimo tak tak te talan ania agriculture department a secretary in aming azia nanani anti MP zong zong nena po an thil phut chung chang hi an thelu vek tur thu SKM ho tu hanan mola chuan a soya July ni som paru katang ni som paria chungin MP te hi mu vek an tumani August di kwa Quit Indian Day chu corporate Quit Indian Day an mangdon ti soin lo nei tu te thlop na lan tirin ram chung mun sang sanga nor khoi hot tum ani thuan soibok SKM hi ram chunga lo nei tu pol intel khom na lian ber nin kumsang hi som hi November tha dinania farmer union somli an telani lo nei tu te ham that na tura an thil phut sang nor na po ma la tu le a thom na ber ani thina nor an huai hot le tur thu hi soima se ani takero an la puang lawani US presidential debate a che thap lo wangin Democrat presidential candidate President Trump lai Joe Biden chu in than chu atum na atanga in nu dok tura du tuan tam ta le maya ma se Nancy Pelosi chuan thutluk na chu President Biden a kuta om tia soi House of Representatives Speaker Louile Democrat Roy Tulangsar Nancy Pelosi chuan in thana nai zela wangin Biden a chuan thutluk na siam thuai se du tia soya President in than chu to lo tura Biden du tu tam hle ma se Pelosi chuan ama nge in thutluk na siam se du tia soya tha atiangin thutluk na siam turin adu ti asoi langbok Pelosi chuan Biden a chu President thatakania tia Democrat mi le sa de point an lomin an za le ani atibok Biden an in than chu atum thuwa soi nuwa athian tha le an party Democrat a foi tulang sa takin Biden a thlop na alantir lo hian Democrat Party chunga Biden du lo na alian hle ti alantir ni an soya US President in than chu lo tura du tuan tam hle a hen zinga hian milar te baka an party chunga mi nge te point in nuk dok mai se an du ti an soya ni President Biden ero chuan in than chu nge la tum thu le pathian chavin in than chu lo turin a min theyang ti in la lo soi to ani President in than nei tura Biden king pui tur Donald Trump chuan Florida thuwa soina President Biden a chu debate nei pui le a achawa ma se kai foi tu om lawati adu thuwa soi telbok Trump hian jun ni som ni pasaria debate an neya Biden a chu a chet that lawa wangin an party chunga mi te ngei point in than chu turin an ring zo to lo ti soin Democrat foi tu lang sar jinga Biden tin zo ring lo anom nual ni in a soibok kani Donald Trump nena an debate na a chet chiat wang ni lovin NATO Alliance Summit Washington aneya President Joe Biden a hian Vice President Donald Trump Kamala Harris atile nok maya Russia President Putin ale Ukraine President Zelensky te alam pol noi boka atara ave deu tak to ni na lang Democrat ten NATO Summit zo Biden a chu chuak turin nan phuta hemi chungchang khachiang tu Democrat source pali soidanin CBS News chuan Democratic lawmaker tam tak chuan Bakal somli le pariat chungin President Biden a chu in elna ta in nuk dok tura ngen na thu chua anti chuak don ni nan ta langa he malak na hi in zom khom te ti nin thu chua buat sai lok nin thu don na pa nin an nem hetani NATO samita Biden an thuwa soilaya Vice President Ming aya Trump ming a soivak mai chuan US President hi rilulaba achiang to lo nianga yan tamin in than lom le turatan tin a harsa don nin Bloomberg chuan aziaka agency chuan heng athil ti sualte hi Biden an Trump chu a Vice President tin a soya Zelensky chu President Putin tin a soiboka chu online na nui za siam nan an manghal lia soi ani bokani China chuan Shanghai Corporation Organization SCO chu khothang ramten khovel in rel bolna an thunun na dolet na na tangkai dona an hriata wangin he pol an kai hruai chung hian SCO hnuai ramten thohona thazok an nei theinan malaka tum SCO hi Russia le China in
kum sang ni pakhata an din nin ram ven him ko a phokho tur le sung don na chung changa tho ho dan tur soi ho na na an din na nia ram pahni te bak a hian India Pakistan le Central Asia ram Kazakhstan Kyrgyz Republic Tajikistan le Uzbekistan ten telani ram telzat hi ni kum khan ti punin Iran chu SCO member laklu ania kumina Belarus chu laklu ani le boka SCO tel ram te hian president ni na anin chel chok thina China chuan tu na hian president ni na chel thara hemi chung hian SCO chu thuam chaka khovela in rel bol na khothang ram te thu nei na dolet na na man an du ani SCO ram te hi karliam ta khan Kazakhstan summit nein China president Xi Jinping chuan Russia le SCO nuaya an tho pui ram dang te chu net le zuala in thop ton puya asoma summit a hian Russia le Ukraine in do chung changa thu chwa engma an siam lova National Bureau of Asian Research mithiam Bates Gill chuan US le khothang ram kai hruai khovel in rel bol na SCO chu du thlan tur dang ron chhap chuak thei turin ain siam rem mek nia a hriat thua soyani Israel sipai ta chuan Gaza City a cheng te chu chimlama Central Gaza sipa in sa seng turin natia marlama operation anei chu nasa zoka kalpuya tumani thona manga leaflet athe dara Gaza City a mitin te chu indona mun hla om ani dona wangin kong him pani mangin Dir al-Bala le al-Zawaida te panturin a hriat tirani Iwan chuan Israelin mipui te in sa seng tura ati na chu angai mo tak zet ti asoya tun hi indona thlen nuwa Gaza City a cheng te in sa seng tura chuak tura anti tum ni na ani to bokani tun mai kar ni chungin Israeli sipai ta chuan Hamas le Palestinian Islamic Jihad fighter te kumin kumtira tanga anin lak that le na nia an ngai district thnem tak an tuam le ani Hamas te hian ni lai ni atanga in ka hai om theinan le mitang chu an ni theinana katara in biang na kalpui tan le Israel chetlang na chuan tibahla thein asiam tin an soya doha in biang na hian Egypt US le Israel intelligence chief te thau le Qatar prime minister ten telani top Hamas official Hossam Bardan chuan Israel chuan bombing operation mipuite in sa seng tura tur te mangin in biang na ommek chu anorani tin a soya Israeli prime minister Netanyahu thung chuan Israel chuan red lines khoi boilo ani chung chuan in ram na siam ain pe tin na soi ve thung ani Gaza hian mi makta duai za ve vel zet la cheng a ngai an nia Israelin khopui chua san tura ati nuwa mitam tak chuan an chua sana tam takeroin an chua san du lo thung Gaza hi ka chua san don lo midang te ti sual angin ka ti sual ve don lo Israeli missile hian mar le chim a thlir rang tak tak lo tin Gaza cheng Ibrahim al-Barbari chuan a soya keile ka fa te kan thia ni le kan chen nei na zaom takin kan thimayang tin a soi Palestinian Red Crescent te chuan Gaza a cheng tren khat te chuan bom thak ana satlu tu ka wangin an chen nei nan chua san thei lo tia an hril thu a soya Gaza City atanga information kan nei ang chuan a chunga cheng te chu din mun chetakin anom mek ani Israeli sipai ta chuan residential district ta chu an bei chun som zela mitam tak an chen nei na theilovin an siamani tin an soi Israel Defense Force IDF ta chuan an sipai ta chuan UN Agency for Palestinian Refugee UNRWA headquarter Gaza City a Hamas le PIJ fighter te bein counter terrorism operation an nei thuan soi thunga Israeli sipai ta chuan civilian te mun hima an kaltir nuwa UNRWA hi luchilin terrorist ne in bein ten fayan ni tin an soya UNRWA ta chuan engma soi an la nei lo thungani IDF ta chuan Gaza City Eastern Sizaya district a po tun naya underground tunnel anti chiat thuan soi bok Israeli Defense Minister Yoav Gallant point Israelin abeilet nuwa Hamas fighter za somruk ta chu ti hlume mo liam tuarin anom to tin a soibok UN Human Rights Office chuan IDF tana Gaza City a chengte in sa seng tura thupek a chua chuan ati thabar tin a soya
Israel operation nei awangin civilian nun na chan le hliam tam tak anom bel zel ti in a soi bok Israel a sa kho huai tulu ber Rabidov lando chuan Israel ko chu Haredi Judaism laka indona puanga puin Israel kulmuk te chu sipaya in ko lui na ngai jam turina cha mi amai Gaza Strip in be na IDF in ngor le zuala akal pui nuwa US chuan Israel tana pound zanga arit bom phurlu tura a ren sakte chu a hlip ta a heng bom phurlu tur te hi thani lai US sarkar chuan a lo khrek sak toin US yan Gaza in dona nuin Israel nena bom sing thum lai a thon to bokani Israel a sum don na te tla chezelin October ni Sharia in be na a thlen nuwa sum don na angchi singli le sang ruk lai kharani to a tin kum top kheng hian sum don na sing ruk lai khar le ti top ani rin nani bokani Hezbollah te chuan assault drone skat drone te mangin karbi chim lama Israel army 146 division headquarter thar bein boruak lama tangin an beya heta hian command center le lai pui thut mun te bein kang thel tu te po beitelin thi le hiam an oma nimin pia khan Hezbollah te hian mun thran thana Israel sipai te omna rocket le drone te mangin an be bokani Quds brigade chuan Gaza a Holib yatit le Avisalom chen na mun te missile rual mangin an bom thuan ta lang Quds brigade le Al Aqsa Martyr brigade trangkop chuan Gaza khopui thlang lama mortar te mangin Israel sipai le an liar thei te an be bokani Qassam brigade te chuan Netzarim corridor lama heavy caliber mortar shell te mangin Israel sipai ten beya Gaza chansuak tu pol chuan Sujaya chen na muna Israel be na wanga Palestine mi thi ruang somthum inchim noya tangin an la chuaka Gaza hian inchim chen noya mit thi ruang sang chuang ommek te wangin hri alen atlaum len in an soi IDF ten ninga chung azona tal al hawa chen na mun an be nuwa nun na tam tak suat din atlem bera mi somma an thin in talanani Israel thian tha thren khatiamin Europe rama enge moza te chuan ICC in Prime Minister Netanyahu le official dangte man theina tura uaran achua chu ataka man tumin anti chiang to ni nan soya Netanyahu point ICC waran wang hian US pan turin Europe lama a hel angai don nin alangani Spain Prime Minister chuan Gaza chungchanga neito din na chu asai sela Europe ramte zinga Spain chu Israel chunga ICJ thurel kompui tu masaber ani ta ani